Brúimi cleachdadh. Kersmaha. Hallo, agus fáilte. Fáilte áibh ula go Sreath club Irise ag Sabhal Mòr Ostaig. Ha anafruchi ma udat bhí bheachcin an láthad anoch gur Zoom agus Seisean go mór an cóirt seoda. Ha na hallachas bhór fáilte bhlá a chur Seonaidh Charity a chiad Seisean seo a lìbhrigeadh dhuinn. Ha Seonaidh blianaich in a chos gan film Gaelic an differ oprichin agus hachar me hínos in thoiseach ag an dhó fadan de chudé cursa bí Gaelic agus film med a chasan agus apar oper urrainn as a sin. An nuair sin híl Seonaidh do Garc Scoil Hamish Gillespie agus inise haistéiste eins an Academy bhíal Irise. Bhí an garid gur Seonaidh críoch ar meisteach le na Gaeltacht san Nílan agus stocha cluine sin bice me dúinn sin nach cast sin rosach ma. So mar sinne cluine sin Seonaidh sanna frí fars cin téisian seo agus nuair sin ha mi dáchas gan léin bic an córaigh. So ma ha céiste na beachchan ag dúí sa bí nach cúmse bheit gus is dúí an taisbeanadh agus bheith uásach ma bic an córaigh ag almú na chuspra seo nó chuspra sa bí eile imimechi a ha nóchgaigh at sa haisniúdal. So mar sinne mór an tain gúhuiir sanna bhí seo, Seonaidh mór an tain gúta go ríomh sanna bhí cáilearing. Fáilte bhór chríoláist a Seonaidh. Thank you, Gwen. Sin go lech agus go cór agus thank go bhfuile stocha sé galúna chuán a an gealamh seo ach na hí an darna slide ach an tuí sibh chuán. So seo títal a fís ha go a lébh so me galdraich na féici duine san bí economics as an títal an tá sé ag Wi-Fi hí briste agus gan big triplet an technicach ag daine sa bheit. So can you have me a ghlacha ganis tá sé seo. Seo piece ha dal bhríimi in Jewish challenges faced by minority languages le duine bhfuil Francois Grin agus ha nachcuig an an leor tomatach bhfuil the Palgrave Handbook of Economics and Language. Agus táchan bhheilm díreachadh an toiseach cha bhí mé léomh leoirich mí an economist uasach tríoch chaine chuseachad an géit a ha uí acham an economist chaine jóliche an míte. Ach deach in de hachar ag an de bháil cairitsco chapteil seo líomh go chun bhaid bhí sas an ransacha cleachdadh a mis díacarin. Agus thuirtí go an model a hais na cur bhain as an operaigh chaine bhain as a fí seo ach model fréime óprach a chhlach iad san an ransacha gachgus bha sé gin bheach go mé go má féimal gosa mar hítear Gaelic a bhí cuat ar a bhdal seo agus dócha a bhí gachar go féim. Agus go dearad mi dás go bisíise a gúntaach rim go bhfuil a féimal fiúsgéit nach chlácha sé bheith ach agus mé le economist agus canan stochan a ché díos charid go má glú a hananta mar a savist ach Sulamí ha mi dachas is dé na háid I gúid ha seo gon bí beach stocha nas baicheile acah ga economist agus cemana sunnig sin na chlácaigh. So gabh mo leiscoil me dal bhí míon equations agus formula an trasna sa réist ach go mi gal nach a Michigan tuisin ítear agus mar sin chadéis misteach an dainach san bís fiocha mí a chamal buntineach rinne mar hítearan agus duine ha sás an an fálam Gaelic. Mar sin a glusa a ráist. Seo an duine Francois Grin chaine bhain go bhfuil Jo stáisiid ach sé Jo scríbiche a an cuideach ha gopur dachuid rutan cuchianse rí economist agus rí mion-chànain agus fémi aideach agus a chiaadtalach díoch in de chur a dúnagarm gur a cuidgin a bheit godlú cuchianse rí innovis planning economach agus etiquette go baicheil ga mion-chànain agus thug sin tógáil mór or a min gcónis mai go ré nábhait a hans na economichin chun haneal a fécin luchan an rutan mar mion-chànain ach ha an duine seo. Agus ha mi an Seisean seo a bhríiste an céthir éanlan agus mar a thuairt mí smaithid síse chuir chom cuaint éir nó an dúil cuaint éir is life. Hatar an sa féper seo nach chéile buntin ri teacherin nó ri luch fálam. Ha gopur ide go má art, ide planning policy, ik ide realtas, agus fiús ide in ina Yorkbach is ruta mar sin ha torst imnig
cúitsin rutain a hair tachairstan sin. Agus mar sin, bóla mí na príomh farstan a cha mé dul fócus airbh trí an san lista ha seo or sul mé go sin an pís is éime le gunne. Go siimplí ha tógáil a chéal itar economist agus canan, ruta cinna ha féimeáil mar a bhfuil sin héin a cléitsin go bhfuil economist ósach cúdramach a bhí téicis ná bhí cleachdadh canan. Ha nuair sin a duna déisbit gurrid ach go mar siimplí mion na ha sin na céalach le mion-chànain agus có na canan ar an bechorgain a bhí beachcha na a ha sin na bríomíonn seo. Nuair sin ha cuidir bhain a ríist réna seo an paper an éile ach ha cuidir bhain a ríist a model sóirichte ha seo a mé dul dhéanú sta a bécin a bharach bríomíon na ruta an éile is sin capacity, opportunity, desire. Agus go siimplí ha mis mí bhil seo dul a bhí go má cuiteach á gunne ha mé dochas an bhí beachcha na cleachdadh canan na Gaelic as na Scáiltin nó as na Coláistin nó as na hallhain acin. Agus ha críoch na thug le bhí cíal policy canon agus an model seo is ha jeadmh mar a sunningain na equations go má tomatach agus tainte ige a chhlaachú ar son luacha gían ar policy an eadar-dhealaichte choinneamh planach canon. A rís channe mé farach gin agus chanéanana díach go bhfuil an equations go nécolm a channe mé farach gin gurtach bhfuil sin cho buntaneach rinne an drastas mar sin canan mí becan míon ach chan mé cús. So atá sé thug le airbh a hin an sin tuigh mé strí na slides athraigh seo. Tá sé gur slide chuin go hin ha an paper a foscaigh le a bhí a dearmh go bhfuil cíal láidir itar economist agus canan. Agus ha a tuairst imrich ar opair duine ar bhfuil Gary Becker agus sé economiche a hán bhán an Gary Becker chuine bu cíteach ach ha sé an príomh bheach go bheith éicisin go ide go nuiringain economist a chur go féim an a bhí scrúta imimeh runn bheithe bhícin duine. Channe bhain chuad ar maracíon chuad ar stock exchange agus mar sin arst. Ach go dearmh go nuiringain economist agus modeling agus teoríon economist a chhlaachcha gur seán beach go chugéad ar rutain le héit canan, cultúr agus créitiú agus Bósa sé ru caran anasach a bheit sin nar a léh mé an toiseach agus stoch nach romí budach go chréitsin ag gníire sin. Thuairs mé go bhfuil uí a cháiricineacham an an economist ach ag go má buneteoch agus stocha é fuing a gcain as a seo a réir an tuig se hacín hín ar economist. Go bhfuil economist stéiste ar giúlainn agus roiinn an bhícin duine. Chaine le stéiste ar airbhann agus figuran, ha stéiste ar na haach an duine a déanú huh opichin agus airicid agus céthú airicid agus mar sin arst. Agus thu áram bhí beach go géis be mé géisioach rí podchrálaach uach má ar bhfuil go the economics the David Williams podcast here sé éidirneach a han bh gopur an an Central Bank na héirin san is se áiritíthe a han. Ach heis na gra as chéad farsin na podchrálaigh to understand economics you have to understand human nature. Agus gosaí a mé dochas bégar bhéh go bhfuil mé dul gur niúmpachuch gan an tuimhach am go bhfuil cíal le economy rí canan agus go dearmh ris na clásaiche acin agus na háirinneach go nniusacha a acin or a ríist ha sin car an choch rí cochomáin, má ha sin is mine gur canan mar goras nó stóras a ha acid. Díach mar a ha le airicid bíú tuigh cún agus cimar a choscasú an haricid sin agus the economy sin a beachcha hir na ruta na ha thoirt buair ar na tainn sin agus na roiinn sin. Agus me sturing in sin a híine ga canan an stockún in smeine mín na canan a hasin na bríon, cimar a chhlaachcha sin cunne chhlaachcha sin agus dé na ruta na ha thoirt buair ar na roiinn sin. Agus stocha bégur bhéh gunjika an fólis cumí na ha mi bríon agus thug gwen imrich ar an trachas a raimi ar san meisteach agus stochan cam bécamín sin an na minute na ga. Ach cú, a mi dochas cú go bhfuil se foscailte gan a bheach go bhfuil economist féimeáil agus go bhfuil gra ar sin a dhearmh gúin an sa féipir seo. Mar a thuairs mí ha nuair sin a bríon mí na ha mion-chànain a céalachuch agus chalig sinne las cústíte a chur seachad ar a seo híise van an dá as an a thuig mí as sa féipir go bhfuil a Gaelic go cínteach a misc na haisan a mes na mion-chànain. Ha clach a géisian pluran de chanan an lehéit
Bearla an Quebec nó Russisch, mag kusser am Jensen en drast ach Russisch an in Estonia mar isimpler. Get sé mion-chànain a han an sa chohection ulige leer chainneamh mion-chànain a han an Bearla nó Russianish. Chainneamh an uphill battle ha sin achge son come up beo agus cuideoch chainneamh mar a ha gran sin external constraints the curstat dhuinn a bhí brín na Bearla nó bhí brín Russianish mar a ha legalig agus ha mi cínteach gunnig hín beachcha gur cuitcin external constraints a ha sin a ha curstat orne mar ina bhí a cuideoch a has curstat scálarin bhó bhí a brín na Gaelic. Agus mar sin ha mi smaoineadh go bhfuil hiad dá fárs dhéana féipir seo a dealamh acuin chuideadh mar a ha héin go éiscin go bhfuil economas cuideamach a cananan agus go cuideamach a cleachdadh canan agus cuideoch go bhfuil mion-chànain sé an thóirt gin a canan a ha beás an tal an han an mion-chànain is go némar dhéalaigh an na dá thóirt seach mar a bhí sin na dhéalaigh trí Britain leid Bearla. Agus mar a thuairs mí sé an trés fárs nó mar ha mis an trés puin cuú a ha mis dal a hócail éit. Sé an model a ha stéiche son beachcha iad cleachdadh canain agus cleachdadh mion-chànain an goharí. Agus ha nearan seo mi dhéon ha céalacha go bhfuil canain actually being used. Irise na rádio seo bhí na gopur a radiobécar mi dhéon a dún Babiscin an the nation a bhí scrútaigh article scríb fergan a luch néach Gaelic is animal scríbit an Gaelic is animal a hacking scríbe pís néach as a féipir vic mion na beachcin a dhéirich is dé chun de slóid so go davíil a hin díag nó blian uiricin teimiisiile sin. Agus ansa bhreain néach a chaimach muna chun de slóid bheit blasca má dochas a chucúsin ha duine ácha brí na Gaelic ha na haidemann seo an fáint bhí na Gaelic ha cúsin a cuat gléimh ag gaiineann go bhfuil na triplet an ceann thuas na gcinealichin. Ach cú an san article stoch gon na cur a dúnig armh go cuidigh gin dul a naomh actions bheit well bheit coltachuch na brahan néach seo rí na 5-year plans ag na Sovietich a bheit stoch a rutbe cruúid chanin ach bheit pung láidir a chola bhí sé sin nach rá go féin go airhann graphs a dul an ard mar a sin na cléintin na chanan teimiisiúir. agus sulla mi go sin na féin go ha graid in seo go bhfuil cleachdadh canain agus chobíhantas a ha sin nus cuidir mi na rutain ha scríbte an an aheis nó an an planichen. Agus sé sin a ha cleachdadh an an dóid mar över a bhí stécha go bhódalaige agus mihéireach hall seo an grand reveal. Seo acah a model ar an Romí amach. Agus go siimplí ha grand de bheach ma ha sinne géidir gin bhí cleachdadh canain ann féimi na trí éilemetin nó colmhan nó bunstéan a ha seo a bhí acain. Agus siad sin cumasan agus an teálas canan a chleachdadh agus cuideoch choraman an canan a chleachdadh bríon agus stochan na scíla néile. Agus an mion nó an Joan an canan a chleachdadh. Agus ma ha na trí rutain a ha sin acad haas na súlacha cuú gon tachar cleachdadh canain. Nus haas na bríomín seo ag ide go má ard mar ide plannig canan náisianta nó cuú inatal cairsnachgáil. Ach súla mise can sí se hanar teacherin as a bhunscoil nó as an artscoil nó fiús as a choiste nó as an áilhaid. Stochgail cuitin a rutain seo a thorstan fólis cuitin na triplet in a haid a bhí acam sa cuú an san teamar trícis. Agus brína bhí bicin a bharach mín sin an an minute. Ach díadach a seán jeadh nó dainach bicin a bharach míon na ha seo cíalacha a mi deochttal a fachcail na ga míon na ha gra a cíalacha leis na héilemetin a ha seo. So hí sé go bhfuil na trí rutain a ha seo an seo na trí rutain riatanach a dhémas a bhí acin ar seán cleachdadh canain a bhí an. Go siimplí ha cumas nó capacity a cíalacha gnuring a duine an canan a chleachdadh agus ha sin cho siimplí sa gas.
A chuideach stocha beacha go bhfuil líchteireach ná skill an scríbhíid sin an leib sin a réir Seisean agus cóhex. Agus há taisbeanadh gnuirín gain na cumas an seo léasacha nó líatacha trá policy leabhar policy fálam. Tá bríomíon chom agus chaine bhain go bhfuil tachairste san na dál teimiisiir na duine seo ach go bhfuil cairsnach-chànain an san cleachdadh na canan an achcha. Go hínteach agus chaine me géirí sapiste hóiseach, go hínteach ha bríomíon canan an líonraí mar éisianpléir áite an san nuirígeadh duine canan na chleachcha. Chaine le ddíireach a bríomíon cairsnach an san teag tradiisianta chu fatsa ha miseige thug sin ciú. Ha bríomíon canan mar bhíon sin conaltrú dhéanú, agus go iad súla mé go bhfuil le cuma dé an saoigh an sa bhil sin, chofats go bhfuil an canan a chleachcaigh mar mion conaltrú. Agus mar sin nuair a ha cialchaigh, nuair a ha gra cairsnach-chànain, ha mis galris go bhfuil a cialchaigh áiteach an oprach, scáiltin, cairsnach an dachi an gúine, bátich an aisic, caffian agus tahin séinse, chaile go ddífar chofat sa mis go thug sin a thuh bhádal seo. A thuh chom go hínteach ha chuideach go beacha go rutain lehéid subsidian agus aiste bhris seo áirteach tuarastalga duine a ha Jonach min-chànainach go chleachcaigh. Ha duine sin nach réit sin ach sin a ha málaigh agus gur dáchar a policy éfachcha a ha sin. Agus chuideach go bhfuil seirbhís an riain seirbhís an riain an sa chanan a sin lehéid seirbhís an poblach agus go nuirín ar fónach chuga chuide géin agus taich gain le anas an le prís an dealainn nó triplet an etherlíon an sa chanan sin. Agus go hínteach mar ha mis go thug sin ciú in trés páirt in na chearcail a seo nó na bunateanna a seo ha camal amach go bí mion ag duine canan na chleachcaigh in the absence of countervailing measures. Agus súla mé go raibh ha cialach gon seo gon díocha mion chofats nach chail crap status an bí run na duine seo. Agus fé me aideach an really me absence of countervailing measures so mis féin sin caran dé ha cialach sin hiúnda mé dúleach so ce imrich ar cúmnis agus galig na halape agus mar a chaid duine féinach a gur sin na canan an sin na chleachcaigh mar sin ha sin fóla sin go bhfuil a cialach nach rá policy realtais nó stocha beachcan an tlúaigh a chur státáire a bhí chleachcaigh a chanain. Agus go iad a bheith stocha bhfuil a gra a sunis drachrún bí miannig duine i canan na chleachcaigh. So an a dóid ha da rud éile cumas agus chom ha sin mion a bhí currutain isteach agus ha mion rutain na suingen a bhí deanú thuh planach canan a bhí toirsteir fallamh knap an stade. Chaine an dhéim sin cha nu tú toirsteir duine a bhí jail ar galig chleachcaigh go iad a bhór chachanain. Agus mar sin nu a hacurteach nach chail knap an stade roth na duine ha sin. Ik ken hier seo van mé ha fissam a mé móchel go bhfuil seo ar a bhí bríomíon rutain ag iad a policy agus iad a planach canan stocha a hanas buntaní a rí sin rialtas. Ach sanna an am seo ha mé dul géirí orh léim bun bheachgal nó conceptual leap a gáil cáilerum. Chanas am sin a gálig ar a conceptual leap ach sénis. Thuirs cuite cin ram bha caniu bha inheirih seacaine an dé agus thuirs té gan a híor cheannarstan bha sin na bríomíon triplet sin móch nach chéilacinn an Academy Rícheal Inis, obviously, ar ag oscailtaí sa bhí chuad. Ach míon triplet sin móch agus cut sin rutain a bha sin na féchcéin is dé glasig slóid a sin na bar an na giúlainn na scáileann. Agus bha níor cheannarsta bha seo gra, well, súla mise go raibh sé na fachlann na chleachcaí a microcosm of society a han sa scáil. Ceart ha na rutain ha tachars an sa scáil stocha mar scahan ar an rutain ha tachars an sa chochomain arsing a ha tiimiche lorn. Agus súla mé go bhfuil ceart agus cuideach mar an cínteach go bhí sé bhar seo obrachadh amach. Ha mis sé dalí na argument go bhfuil a model a ha seo cuideach buntaneach agus cuideach fréiceach rinne mar luch tchéiciis na galig. Agus go bhfuil na trí bunit na ha seo a chearseo cuidir amach rinne an a bhí brosnachadh cleaccaigh na galig sa ha duine a ha fiochan seo a dhéanú ag iad a náisianta nó planach ag iad a náisianta. Agus sin rud a ha mé ar a dhéanú agus deocha sé
bicanje rauig ha seo, chanel seo hocal as a féperig seo ma bheachcin hín, ach ha mis stocha na trí elementsin ha seo a gáil agus a beachcha géad an seo mar tchéis, churis a bheith na rutan seo cáiltoch. Ma ha sin na gáil ris gonéim na trí rutan ha seo bheachcin, sean clacha can in bheachcin, chimichel lorn. Churis a ha sin cáiltoch an san seo mar tchéis. Bheith a eint noch fein gemacht nuair a ha choram jéspid acin, choram córi, coviad ac na bheit ha farachcin gyda strí a han bhí torster scolar an galig a chlachcaig, a misce chéile gohari an na séachaí an socialte, agus séachaí an new armal, agus leis sin am chéile nuair nach le a brín leis an teacher, agus nuair a ha teugach go Jane Cannon a chlachca set. Bheith a eint noch fein gemacht coviad ac a ha farachcin gyda sin dulich agus dyrif a chud an gníamh. Or gosi ha mis ha mis a hulle de bunningo a dhéanú as a chlas fiach in torster scolar an galig a bhrí na chéile. Ha mi trotbre, ha mi lìbhrigeadh na chugachi, ha mi karsten pusht go snok a chugachi a chlach dólaí an galig an Jews an a hit turas an the quick blion on the fun through na galig agus ha ddíoch mearmhailech. Agus ha mi duis in na horsacha agus géimiche na dhéanú a bhí clachcaig can a bhí clachcaig na galig. Ach an rud a bhuaich mi gur docha gur source brosnachadh extrinsic motivations of sin, agus gon ráit a gopur har is your seachcin no ga. Ach a huf bhí cruach gunne óca ha géirí galig a bhrí an chom sa bí a joad, charát a gopur. Na dégad amach gan an rún chluiche agus gon brína a galí chéile, charát dul an séitis ruam sa scascin de réine sin. Agus mar sin súlmig bhil sin na gopur a íad a bicin nas dóine na sin. Agus mar sin, hulmig ar model seo go má féin an gine mar hitserin. Díachar sin smainneach an na dóid rutbic materiálise a bhí gal céimeráis agus a bhí chur model a ha rutbic is chruach na abstract i gníamh agus beachcha ar na cnapan stara agus na dùbhlain a ha roin mar hitserin. Agus fan smaig nu a bhrismi seo sias an na comas chom agus mion van mi beachcha written well. Sul a bhil an comas ag na scolarin ac an cóirich neo aramal, agus grasach agus nátar a chamalrí chéile, or leis sin ní an níise chan misir na skillan sin na héiceiscaibh agus chan galig acha ag an taid. Mar sin súil a bhil na skillan dul bheacha chaneal. Agus fa mi nuair sin na beacha géad an dóid an sa mi gan cearstaigh, na dóid an sa mi planig curriculumachcha, agus chomór se ha sin stéiste ar scríomh agus léamh is chobéiche a bheit stéiste ar a bhí tchéicisk dóid an leabhar a bheit a dul a bhí nátare agus a bheit dul a gosclaigh dorascaibh a thuh bhí brion an na séachaí an socialte. Ha mis féimú aideach ag háasta strí urrainn a bhí clachaigh na galig an na séachaí an mí armal, ba mé as an élan scianach an teachins chai fuach ag taid carriage, agus sé bic an urrainn híide an farachcin ha seo cruúa arm a bhí brion na galig mar seo an san taíochaigh seo ar chaneal mé clachtíir, agus mé féimig bhil sin fichiid urrainn is misig an na scolarin acin. Agus gur doch gon bechor go bhí planning an written sin. Cuideach a thuh chom, ha mi swinnig go sin nula ma ar bhí gra bhí scolarin gon bechor galig a chlach agus gur sin áireach a chlas. A nuair sin mi smainnig well a bhil na chom an dúnsachaí am ha mi torscaibh a bhil sin fréicadach ar sin a bhí léisnaí skill an labhars. Agus a bhil structure ar na gníamhann sin nó an rite ha mi bloteach a bhí déanú, ok, ulich taisbeanadh ar a chuspur seo, Sreath. No not dal dhéanú aiste lìbhrigeadh chuirn seach fichiid lésan a dul haris ar dé an metafor agus saoladh agus íomhaoch agus mar a chuirigad aiste lìbhrigeadh sé chéile. Chomig déanú sin na gníamh an labhars, agus thucha orm a bhí beach go géidir sin well a bhil chom a bhil na suirbh sin dúnsachaí a ha sin na torseacha a bhil go féim. Agus nuair sin na mion a bhil scálan dul a thuig sin na dhéanú go nátare agus bhil an áireach gáil na ha an brosnachadh, a bhil fécinn luach an sa chanan, agus bhil cultúr agus carsnach canan an sa chlásaí na ha brosnachadh gúine ans na chéal knapan stare a thuh bhí clachaigh na galig. Agus stocha mi choramach in beacha hir an written seo a go maint noch smuinting gúine eile chlointin. Agus searbh rá tíadach ha bhórchuid sin na seo stéiste ar dus an blianna a bhí fiach in na thuilead a bunig á torster scolar an galig a chlachcaigh ach
ma hasibige seo gan an ruch bekan nes minatiche agus nes leasichte ha godas ma an jo hadjoch sé larach lína urrainn University of Minnesota ha na písna ha rutgin sénnenes ach had de leef me rutsen bi go fémal ruwe fat me hunne ha vi checkers mar sin vollinge Soelhorster Carla UNM edu agus na rutten sin or sam sin ha kuchen na biachen sin chin gejaraf. Okay, am chin gan jerig na chore chaken vi se taliste chleintjin agus ha mi dol bhríon gomaskepelte mion policy and model ha clake agus an equation mór ha clake. Agus mu a leisgas an bí a dhearn han dunne héin a gra nach licsinna lasa vi cuair an equations ike or chanile stocha dol lachig agunne agus nach le dol vi buloch of fémal ga dunne kolachrim hín knachel an tukse na gnoisian sin. Ach vollingeef ma hastal levig féper na saturs is J in jarin a sin. Ha tokal cho éfach kok sa habritin leit subsidy and ardachig pay agus exposure increasing measures. Agus fa sin ma inchi nach vi smeige gur policy and especially ba mi beach gur na policy na hakine an galig kimmer hasin loch lochig loch en etiquette na policy and sin me sé clake gegaan en rit na hasin geri ik gaan haal. Agus keeskar fials nach gal ha met de ga kal seo vil clake kanen agus immetach kanen nach is go jiffer ma wichen dunne welfare sé apper sé beach go ma doine ha sin is doch nach chi in bremi en Irise. A go je seo na trí prief hiige na ha ikke féper seo ri fallm Irise en bí gunnéim sin scrútig minach hier an na policy aking agus arpen as in Gianna clake canin a brosnachadh Jicho éfach sa hat. Gewil bunat sin kudrimach a dhearn san clake canin a brosnachadh agus a bheaching gus sudafachal agus go kunnavaloch agus gurdache gun bechorgin na policy aking chruchig chimichil na bunat sin agus doch le policy in go mikil ru a hasin na genos na classic aking agus ans na skalchin aking chanje vain gire in realtish. Mar sin ha me déisi leis fi akamse ha mafach a fas gematchim agus ha céisna ga akamse seo is chóirdig ar an beachgan gunne chointin a hufna céistin sin ach ha mi taliste seo osclug ga dunne san bí go céiste sa bí me rut san bí gan a thuirsmi go fas nach eile me dhéon equations. Afa la sa Johnny is sin cho intineach agus go déad han me hén ar mór an static ana víte mi economist well sa bí agus canan agus hoku puingen a bheit anapach hé intineach sin nuiste ha se búteach ar bhí brin cús so ha mi fiochan ví sabach is lí le chomic ludinélestoch beach na gan ó céist a haar seachad ar na thuúsí sin so siútah na bíomh No food should be soccer sabach goja. Well, tá sé hí mis me ha. Oh, sinú siúna. Hionní ha ausir bhí Checas Gréis ma ausir bhí Checas Gréis ha mi se chosénus na money so mar sin ha am sa inneach rute bhá gra sin ceamara ha sin dul a horst ar a chláin galig a chlach go gunnátere an náte bhí is ac cumal ceanna bhate ruúa nó is ac scéime incentive a háiseach nó CPG bheán an je seo an tam an a bhí smúneach stocha go bhfuil áthir chéna dul híinear diachainen structuren SQA agus a thula chalile an je seo an tam mar seán a bhí smúneach ar a léit áthiricha go dhéanú stocha ar diachainen ceann huas na scola go ha gan cuingalacha gan na dó ar choirí cinneachchas a go dúran am smíchu mar a thula tíile go bhfuil ferachcin go bhfuilú a Checas gus a feiad trna bhésigh mar an bí agus gon Jonathan Groch ar diachan go feiad gan na ché mar súla chalile lúsmuinechu go bhfuil stocha go bhfuil an tá mánas go bhfuil a léid de féper ar de réniu scrúta go torstjorst bhí ferachcin gon buringain áthiricha go dhéanamh ar gráichin mar sin agus ruúta na chrachaigh bic an stoch a thuúb sin. Ha go dearmh ha mi farachcin go bhfuil
a thula duine ris an bhríon mí ha mis fin sin gon bearló gan ó barach chuideam go chuir skill an leabhar sneachtaide agus skill an scríbhí cruachal nó skill an scríbhí gníomhach me sin an facha applied writing skills chenne ddíach go bhí scríbh aiste lítrachas. Chenne duine san bí as an tuach ó díal sa me sé a bhí tchéis lítrachas ach fim mí áideacha go mé farach gin car an cinntaach go mé cruiseachit stoch an tréis chuid sin a bhríanne a léomh pís an barstoch agus scíalach an gurrid a ha intineach agus loch for nuair nach chuing a scálar an córa go chamal go cóthairstal agus go misneachal an na Gaelic agus sé rud go má dúlaithe ha sin agus a bheits an canin nu buin de hítrin ha sin dal gaithre na diachanin cha bhín fat a beá chana mis mé ach ha mí farach gin go bhfuil fémi córa go má onarach a bhíacin mí na hasin na géirí afáil trú na Gaelic. En tréisina sin agus éis figan áit hiún go bhfuil mar aisteach na scríbh nó bheits na géirí duine ácha ha misneachal agus baicheal gan na chanan. Sin mar ha muise go éic cin ciú. Agus tíach ar a féin sin a mí cuideach go farachcin go bhfuil hiad an darna agus an tréisblianna go ide sin nátar de réise han a bhí tchéis na suingú de Gaelic gaibh mustá an SQA. Agus ha fiochan na rutan sin ein maach sa rád agus an na dóid sé ritcar áid an sé choramach go ha déanana mar teacher. Chail seo díadach fiar ga teacher an Gaelic ha fiar gan na hula teacher a hih cúspar an trúta mar sin ha géirí brí agus clia chuspar ag léig ach cuideach ag cheann háil sé na cóiríonn ha a féin as a fós as an lúnastal héit de bhréinecha go réir na rutan sin agus ha súla mí go nuing ein aharacha in na dhéanústoch a big bhéic. Ha ingen occasion and trace case that has a loaded question if ever there was one. Me structure a curriculum agus structure na diachan in nakin. Agus vega eins noch beachan gyn eile chlinchen me hufna rutan sin dun chan jo clan akam se ach dunje stoch ik vil dunje ook ha genu diachan in katje vil an ade agus katje vil katjen kudet shachet in chiche goch gur schon genu Júnsach Gaelic mar chusper ha me kill. Hi Emma, dúach stíl arst. Happy tú? Hi, Charst. Bheith sin bhach ma is intinach agus hanne mi cínseach go bhéh duine an seán dras a ha check is sa bhunscoil ach ha mi géirí like of bacon pot studying stocha like ha mi sé teacher an a bhunscoil an a class ga agus stocha sem cin ha se fa mí seo a bhfuil féimic bhunscoil teacher an bhunscoil barach I dhéanamh gus Gaelic socialta a curisteach mus hic na clown go art school. So ha mi far cin bacon nu de háisichas yet art school ha Gaelic a túndaig go cusper ha mé an donation. So ha Gaelic a túndaig go cusper an atcha and canon skull. So a bhfuil féimic teacher in bhunscoil barach I dhéanamh ar son misneach a bhí brins, a bhfuil an chom a bhfuil dul vínas firis is stocha Gaelic socialta a curisteach nuair nach eilú a fiachan recur clown tro diachan stimmer sin. And you listen, well, flickerstuk dinge gan sin si jokeiste han. A mis munig go bhfuil kers go dead gunne as a bhunscoil cuiteach gáige ha mi feich géin fa an bhfuil mu de bhí mar a stiche hat an jovoke ag ús go mat rá agus ha jo gaifach go leis se chanan ach nu hi go klasse 3 na céhir ha switching. So de genne round den hat gema og agus sé Gaelic can in na scola gema náach raibh dat de clúche mu te run clúche no ile sa Gaelic. Ach nuair sin de hat rúbeit na sinne han jo gu ar a Gaelic nu de hat meest gehéle go socialta sa run clúche san treingse go be cavilad. Agus Cursana hasin na tachers. Ach va pungig Johnny sa had keeltje dus na bhar hínig ra Emma mi join skrif me in de bhar bri mi join can an gnásach is náach agus a bhil sin cud úne go leor sechat sin hikisk gaif na codman sin na chruúige gaif
agus súlí me se ha sin chotrang fiochan je thuúlaá liige in a curriculum a dhéanamh an you'll úne go leabhrainn son cearsta dhéanamh an úne ar na skillan sin an sin coscná plannig úne go leor a líhéid. Mar sinné chail na scolarin ag ide chail na skillan chail an cumas sin achge. So ha mis mini sé puin gehain ha differ iden en mis munig ag klein san arsenjoch go kunje had. A tu galig ma hat each of the two galig mar can an socialte. Ach go a vil een begorgun je wie of barach je een begor leesig go ma mode wie je de curriculum maken je hoef galig. Agus ha mi hin schon tri gebrin ma kulter kujochs nach sin eacher mór goleoris a curriculum. Agus begorga vi sé keist gemaan smá ha mi smuinnig geheim fermeére gehake sin agus keis gema keinsbejoch ach sé kadi an anach a mis smuinnig ge ha gun checker gus mus chiik a hadich kerst feed in die jeffer or ik een heil gaan je de chastness in de ha kudra adamse ach go bi luch laver staan. Ha mi féikin go bhfuil oplichen Janatí oplichen an a posterie draste ha feedwa de oikri graduates mar an big de dúine áke agus gan ha dit an a hannes a dieers. Curson en je gewil het maar nees nach rol aardig een geleorein de wat is de winskal. Ka jechat. Curson nach laat heen misnachal sin an gaile ceach go chhlaachú. sé cíis cho farsan i hain, mí a an chlééis díostéma a mí dulich a mí cínecha anaid a láh chu suas a draste anna siúid. Hallo, mór an tain Gwen agus mór an tain go cheonnaí sin lé ionach agus appertil újacham an bhí lébhah chapatil sin tain bhór an sin. Rutáin is deachchom sé han fisam Dícho más a hasnis an arsenioch kutum a chud laverst. Hamsun go ping gema einsinach a hasin hoku huv códog social de dícho más a hasin short a kaint sin lesachagus na klassiken aking. Agus ha fisam han fisam a vil fianis sa biaking va Ulm trovian na Gaelic a chaism go bhfuil fianna sean fó hi néile go bhfuil go an teacher gil táir a bharach cutam go an teacher na ha gohan na scolarin seálas as na lesanin golún spúteach rí go an teacher a chluindín seach gohan an scolarin agus stácha go bhfuil Coramán barach cutam a chud laverst as an arsenioch ach go dear a héine laverst ha torst neerst gan skillen cóí sin idirrómach cheanní. Agus chuideoch cam swinch go seo céal go mór ris na beachgan ag méral swain agus an cutam a bhaise chud output agus na skillen production sin ag clown. Agus cho cutramach sa ha sin agus cúteach cha céal dócha is na dóin ag teidir agus lister a thuh in cutam a dhémas sin chud láhairt ach naró beachcha a cheanní mar a gúteach sin cutam a chud na skillen cóí sin bhí ag léba bican a chluintí man sin ach cétain go dear son pengin cho fémal a hocal nach chóirstead am gomór mór an tain. Thank you, yeah, good thing. Well, I'm swinging. Sin rid a bhóich me an blianasa ná nuúristá go rá ridicin an cinseach sin bríine an inneas an caiinach an cóhuiirste agus achtíach go ré go an teacher se language model a hansen teacher agus mar ha fisaking an a bhuachateach ag stochfuil Jeffrey just na hélan an ach cuú tú mór chachléine Gaelic go nátere
tyfu mewn y sgol, agus mae'r efo gachlaintyn ans yn sgol, ys becyn tiwnwg nach eil yn comasach gan y cwri yn becys yn y ianw coler I chile. Agus mae'r ffars yn y trachgysach yn chyrmi siachat becyn siach yn y gwper yn i'r efo leabhar dy bhain, agus had y yw'n sy'n rwt sy'n bu Seonaidh no miorbriach, ach rwt yn bec y gorach mae'r eadar-dhealaichte, o chanel cael, met die een heen, agus mar sin arás, agus bhuaich mi van mi vi géisteach rí scolan, cemar hain dú, ma. Van mi vi géisteach rí sin, fat dis an blian is, gaat rain mi rut san bí mi héin. Agus fiú in jé pic an seachcin na vi gianu sin, chorst ru gan buring ai fialaga gianu, agus inrut miorvaliach a hachar, balach was a chlas, chan jala mar skrivis, chan jala mar lewe, ach ha galig ik in thais, ha galig ik ahars. Dia channig a steachar in las, hurste, sé mepan a hannet bí a charage. Is chrom meisir sin a chleint sin a riamh, ach bha an nuair sin a féicin gur a luach an san ut an beice bha sin a bha éice, agus bha chlan, ile rut beig faramut ach reis, or bha is an jolach ar na a chanja droch eintse halnach, can sor se e chaint nio aramal a ha sin nach ro achgus an, agus chur sin seachat, seachcin an beicin heachcin an fiachin nutin sin imsach I gaif. Agus rein an jeffer fiú, na a hannig at the steach an a chlas, bha córig acin tríchadík no minach as a roat a cruchéisten áramsa agus er chéle me hé navat er vi risir an jeachcin agus mar sin ar. So Jeach dal rasin de hurse an ha mis swinnig gewil a kuach gun tarsin in nade er na rutten seo ach gennatre an de beerle is gun Jan sin arpa vi tjekechen rutten sin gaif. Agus doch an darne rut. En nun da an sem mission gene scafalach no scaffolding er son piece in levi agus piece in skrivi. Bechorgan vi genuen inrut er some leabhar agus vi tors choinneamh in gaif an civil structure and Seonaidh is givil tokal in rutin bigger veik agus givil amas in can an Seonaidh achke can hasin dùbhlain in tra cuach no hasin dùbhlain tra seachat no hasin dul is grishin givil sinnig chesh vi in the choinneamh leabhar hasin a gianu or mar hurs mi hin. Nu chanas mi hasin dul yenu taisbeanadh no hasin dul yenu shaw and Jew. Chan mi tor structures in bigaif no amas in some bigaif agus speaking tunig nach il rud a haach ik chean haal bula cho Grin no cho mas so gétig a vi. Well, is spéidig ik ma ha rutbik plannig a varach, so ma va choinneamh dhéimsach no bulan sadavich I Seonaidh as gachleisen a va eaconamach skillan leabhar Seonaidh en beg sin mar un chéim gema bik a vi lísach ich seo? Seg bí dregáiscin de gaiinnig chéis seo gwein, a fis am girl an teacher riar nach. Seo ac a blue sky thinking acum sir son minach. Suli me se gan na filantich, na no sin na planet curriculum gaif, vi inat an oprachan crispr an jeffrichte, agus in leipnin inat an sin, vig pingin grammar agus pingin canon, agus gyroat sin cria an rut hasin fiach an rianu. Mar eisiau bar cangarot dal yna inat séisfach, alin chiad vrianna. Wij zijn ganjach ficht vaak ook hier aan de séisfach, agus wij zijn de tarsenade stoch een kooi cru en canon about dal wie immer hier zo'n guspersen, is gezocht in de goper en rutten sin fat na cheese, agus gediet sin rutten als je een kerstachig, agus de tarsvisser aanschrijf is, agus de noorschen gün glusje get van een school a boelige a hule ping grammar kudremach a ha stoch a ha komisach a grimach gear, agus agus briadach is Seonaidh a hef chusper en had al die fémal gaif na bheith no na dríachcin no gabíje hasin géri as sin agus gun big leabhar ag cria an rud a hasin ha éical an vi cainich na jolasin agus bulan ach suli mi nach go leor cúim an de hasin galris go sin géri luch leabhar jédig fá trí en you'll get a huge amount of the skill and leabhar can you la minute go your mi dola wel keiste no beachcin it die sibele hat er son hoekal keelste de hulekal ga hoekelen nog knoos toch keist ile Emma dit de weg se verder ik duur flickers te be as sin yeah no tapel actually fashion gema inch so actually mis mention gre usa Seonaidh if I bring stoch blin me year na rut gin me like
club social dance in school. No sin is anyway. You all just route mission. Anyway, háisig mise díreach runna sur lion chin. Club am soccer ag am láin sgas go bh fiangine níon fé mimi down so class hacum. Han run cleachdadh fuamal agus bhaid de suimeach like mar sin han rot gin of Kyle. So son lán gach seach gin beat gin suas gan seomar. Agus ha ceol soccer acin, agus ha like mar aquarium an screen, you know, agus sin corm mar son bhí paintag nó jallavig nó leabhar díreach soccer ha coic nar sian ar a tín. Agus ha romi atá se go sin ar son Gaelic bhai ar son Seisean in an sin. Ach bhuaich mi go bhfuil a bblin hanneil really a bblin beerla nu a haid an san seomar. Hanneil mi like hanneil mi son jinx a cuidir seo. Ach sgas nach romi a gra sé club Gaelic a haun. Van mir sé club am soccer hauns nurse ha posters ac in inis or son sin. Agus, you know, hanneil mi Cínseach go bhfuil a bblin Gaelic ar sgas go bhfuil suas an saide an san seomar, choinneamh nó a bhfuil díreach ar son a bblin Gaelic ar sgas go bhfuil an san scóil, ach na níon an sin hanneil Gaelic ag an tae teacher. You know, agus haid a bblin beer le cuiteach ach haid a bblin barach Gaelic ag an am sin na haid an san clás, agus stocha go é rút misnach, rút misnach hannealism, ach ha mi dólis agus ha mi, you know, ha mis a bblin. So nu a had a chin suas hanneili ámar son a bblin choinneamh ha mis an sin ach hanneil mi ann. Ach you know haid a féin céisisin mar ó féidir paintag na unicorns ag acin Sreath mar sin. So nuair sin ha mi cearsteach ach hanneil mi gra hanneir de gran no agus stocha go bhfuil sin dói nas hannealism códaí a bblin Gaelic. So Nimi update stocha mis noga a cimra ha sin nadul ach just a bhatáise ag an beach sin achams bheit blin so taingers an sin kuja. No I was really good video bheach go hacha is sin húfan club soccer acha. Ha mi héanaar son sin just pentig le soccer ar a bhela. Go má tanning. Ha go leor you sin acham sa stay. sé dúbheach a ríadh. Bheith go má clín sin dé cumad a héit gúcht leis, mar a héit acha de léisacha, agus go déanana stocha go a rúta gin ha teacher an ile son a hocal agus i dhéanamh as na clásici as a scoilteach a hí. Well, bha mi dul a foscail suas an club go clásic in eile ach ha sin hasan an bulacin son COVID so hanúd ach an clás acamagín. Ach sin an beach gacham stocha unla bí choinneamh de exoneration being clown achams a cleansin duinn a suas that clásic in eile hannealism hí sin COVID. Cumar sin clúistrí cláisneach gé ar cumar a héitú. Má hén. A bhfuil pein gan ag dé sa bhéle had son na hocal. Beachcin spí. Go leor acin í cnuasacha ciú. Nus ha mi smúnig ag miún ascrútig CFE. Córis a gútig sin a bhí galach. Ha mi sin dochas go seaní fallach sean na húnat na sin na scríbeh Ían na bunscola coaching san artscoil. Dí agad a chumála heánig gus ást siúd Gianna. Na fáin sinna an choinneamh am sabbatical line dábhlíonna in thulacála sin. So fi te ddíreach líiste a scríbh gan daine cearsúna a staithlia. Ní sin. Acus éagsúna. Fuite tú táiseach leis na trá ían as a bhunscoil agus a gopur. Well, how ceart a gís na fírin, mus minic go féimig stúmar sin a bhí ann ag go thula iad agus mid a heile ach go bh hús ha ach tástrí rí sé dúbhas de léisach go dhéanúir na skillan ach féimi an rúta bhí lentaine a mis minic hús hanne agus samú sport a bh goin a mis minic go bhfuil muhabhas ach cútramach go a rúta lentaine a bhí an ba háise go déirigh far an bíag choinneamach na skillanach go léisach gan na dóid caran plachmór. A mis múnig thug sin a líhit féin agus frém óprach. Líhit ar a chiad
Club Iris bheit Timmas cún, a má cínú gun de noch sin as an córa gas joy. Doch seo náflanne hic leis. Hai, u was ook kutrabach, mas mi gun chique leitach, jo veach gedja. Wel, mar sinje, mi má gelid an nuair, mar el cuingan i dís a bíle bevalú ma haing mhór mhór a chuir Seonaidh, mar seo cho intineach agus a cúd car é de thuúlaáil an na dóid go má Jeffreyste van na thuúlapís ile reimsach gin rom se in Sas leabhar, so sé dúscrúte go bhain agus chum cnuasaí go má intineach, sa mi cíine go bhfuil thuúla duine a gúntacha leis sin, a mi fiochan je lorig emoji ar sanna bhí déanamh seo a channeamí lua go leor, so ní mi búda me láhan pican nas sochtaige. Seonaidh mar sin scanne mór an tain gadíideh, agus tappa leh ule ar son a bhí cáilearín nach, bhí sin Chile in Navies, dúinile ag léir suúiseach go bhar súlan amach ar seálaí an postí nó ar na mion socialte agus cusparúd agus úd acin in uair sin. Ba lása chin ma deich gin iras in Sasa gnáichin smó Seonaidh agus a mi dochas gur an feich sin ú beá ag eiche. Mór an tain go thula duine agus eiche bhela. Eiche bheith mar sin líb